But don't bow down to creation. Bow down to the creator. Sangan indo bow down to the creator. No, saya sabi tahu Latin nakam. Isindo Boleh tak kacau kau nak berdua? Isindo lupa enak kain buli. Buli anak kalau. Siang. Ni sambula binakan na turanga na marama na torbo ngone lewa oni sarabati kumai na program ni pakarin pamalamala. Ana veto koni ne piango Pacific Island Association of Non-Governmental Organization. Nonda bulang iti ko na pakarin pamalamalongo Reverend Manasa Kolibuso mani song lotu na Christian Mission Fellowship International ka bengarabiti ko pakai talangkase ana valni lotu na Faith Harvest Church manusori patake turanga matangali timodi na dola na liu sene songsongo ni lotu banua. Tapo berbena kana buku ni be sureti yang ngole be rauna turanga rua rausa cinggo tal Manasa Kolibuso mane song lotu na Christian Mission Fellowship International ka vengarabiti ko bagai talangkase mana valni lotu na Faith Harvest Church mana usori patake Mr. Timothy Nadola na liu ni lotu banua reclaiming our spirituality, knowing ourselves. Rosambul bena kana turanga rua. Boleh benaka. Sambul benaka. Ngonongo na kinta baki kem rauti ko na adani nonda kalau lebu ko Cisu Kristo na adana. Na betal nongo au na sangan ni kata mena adu kin na bemba. Sia na bedun rubi. Ndrau na dui pang madal saranga na nam ndrau dui pang baute na taro kede au na taronga ve kem ndrau. Sa tiga bulan nonda betal no menta sana pa be kilete ki kenda to manta be ira na borong kara sar chumai enang ono go sana liu be kemani talangkase mana Faith Harvest Church mana sor ni pamadal te kemani man bina ni bulu bina na turangan na marama adorbo na ngone na ngone ni borong tik mai sarap tal chinga mai na betal nongo Manasa Kolibuso na dango pakang sabareta gyotio talangkase chinga na Faith Harvest Church no sorry buni bibi na song lotu ni Christian Mission Fellowship International turangan ni namuka mai maduata korola kemba namuka mai maduata wawati ngau tulso ko tulna bakin na mau ro banangoni rona dorbo rona ngone lewa daka talame banga sibul intona ngone tinga rona bakin ni berning mai tosa ni bengarabi walut Pada boleh besar tal Manasa liu ni lotu benua ni pamadal te kemni man toro Na boleh besar matagali ya ni sambulu bena kana bekan kita sarna bo boleh bonua na koitau ki na sana tini kapanya nanda bonua ni borong tal tama na wani libu na signi kuah sa pa kambulu tani beke muni kita sar na bibu bali andun dua sar na lingene be susu na turang na tama kemni na zoro bonong ne leo sa pa kayan ra kambulu sa katugan ni beke muni na eta ko ngau timodi na dala tambisa mai na korom budaleu na tiki na makau na koilava na tiki na levo na korotumbo na lamu na sanora woi tu mana korno ngono na nugulan bale maramune wani buka mai na boba ka erna lubi kira wara chunga mana kor wa bengara bitala tunga ba ka bolia na sona bonua isu bongo na lamani tika jojo sanga bulu imberni mi bagadengu le ulesan na kor na tika jojo sama kapa usamani litu sar mana kor me da mana chingni kwa pina boleh sara sati ko nanda to veterong yan ngaunongko au na liu na tarango wana liu ni lotu banua Mr. Timothy Nadola kemni pambauta nimbula tiku endo na kalau na buru lewe ndambula tiku kinako pina boleh besar matagali na sinro ni tana lakol libi mai pana pambauta ni ambula tiku endo na kalau na lotu banua dana tiku balangi bana ngonya ni ko hari stataikina na tisemban ni runondolu tinkabitu ni bisa membak cuci ngangwe runondolu tinkabitu tisemban hari stataikina dana tiku balangi na First Nation Spiritual Revival Movement apa kambuto ni mbulu tiku endo na kalau kwa ya bimbuli ngana bosa mani tiki buni ngauna kasaba ya katunga me do manangone ni kwa pena boleh besar ni sa pambauta ni ndo tiko na kalau na tarono be tarong abi kemni ode na dan finaka bikito ana ya buni bagambauta bagaluto bonwa bagambauta kwa na dan ngana kalau ngona bosa Beletnya bosa nga ado na kaketa nga bosa nga ado na katuzo ko bosa nga bagapatu kana na bosa na mana patino ko ndo na kalau enda sini ridi ko rematan enda ridi ko nga na zakata kanilingan enda ridi ko nga na mawi ni na bosa bagapatu kana tu buru ni sa nga na bosa niko bagada ni ko tu kana loto buno na bosa beletnya ndale sore murita le no ndangasi na ngone liu air no na kalau itu nga na bosa na rambula nan rambul nan tangga si rabos nga naman itu nga pa nan rabos
randa betoko ne lilu ni matangali ne lilu ni buvale ne lilu ni bonua ni ratukuna tungan dona ka na kau na mana itunga na bosa asa tu ni dona rama me bagada ni teki bagata mata kitu bagada ni ko tunga ni ko ka masuti tare tu ni ko ni sa dana na bosa Kempal pale ni sini vamboti Yesu Kristo. o vambota e vambota na Yesu Kristo ia ese ni kana concept kana kana baganda ora ko tuman ke balang na vambota ni Yesu kana kana baganda ora ko tuman yang bula-bula ese ni tiki ni tu vambota okay tu vambota na Yesu vate kana choba ena kana baganda ni kilaka ni kaitoki Papi vikim ni tal-tala manas. Mina bali besar mekili taruh tokongori sabah madala tu na kandarungo en nona bakan tu ya buni bakan bauta na nindo na kalau na ya buni bakan bauta wa Kristo en doang na kalau okay anda na bakan bauta wa Kristo we are monotheistic religion doang na kalau ia na kalau itu na dan usang nindo bata ke na kaya na kandarungo ni bangat na bosa dina todo na bosa choni wasen dua tingin nindua ene bate usa ambulo ko na bosa ro sa tigo bate na kalu ko na bosa asa kalu ko na bosa dina todo chino baka samea e na bosa ngo e chigo nandangona e chigo na kena wango wanga na choni ndua tini ka banga tu na bango asa ya do metamata koko na bosa na tamata ya na wanga ni bosa ko na kalu sa ya do me metamata o Yesu Kristo ya nindali raida na wakasama ni kalu ka concept of God na kalu entang grava non raba kasama to na kanto to sanga ni bakam bau tambe kana ya da na Yesu sa na Jehova ke bakan donu chuno go bamala no guna no me non rato no enda ne lesu na ya da na kalu ke de chuno dan on kalu talo ron tanga sember me no lu te baka ya tu meke ya da tu itu na ya da mbani te bolo tu na do kuango de ngai era me matangali ya baka ya da tu na kaya ia na kalango bia kaya chungo na vosa e chigo na kena wanga na kena wanga Yesu Kristo saya do na kalu me mai tamata sa wakat sa tamata na bosa na tamata ngango Yesu Kristo ko may mbulo ibura o ko endundunga e chugwa na kai wakatokai the divine being and the human being in andunga na tamata na kena bosa waka theology the hypostatic union of Christ and andunga na tamata e tigururukina na divine na kalu ko e fully God fully human and darani raida e na waka samango e na mbulo Yesu arto bo ta ko se tigo na tisepele na nrano la ko tegandua amodhe ko mode chukan bat na tamata ento mode ya nangon sa do kinan ragita gai tu daga ko me maravu mai gai varai taga ko ne kalu na vaka samaya enta rei de kin enduanga e qualify na vaka samaya enduanga na tamata ambulo ibura e kalu e tamata tranga o Yesu Kristo ke vaka senga ni vaka ya dani na kalu ko vaka tunchunga no bosa indina todo no bosa e chigo na ya da no bosa na dangon ni bosa sena wanga ni bosa ko ya nobuna nanga nambulia tamakina na kalombuli ko mena kubun soso na enandang na yango ngai dengu bi ko na dengu ni bul ambulia na yango mbale tana kalo yalo ya na kalo ni be daga burbur na daga na ndona yango ena duru men ndona yango anda bunga sala ke no Yesu ke tono ke tala mena ultam ena ngai tiko patake kemto na vaga sama ni senga ni tiko na ndango ni bosa senga ni bagai bola tampu yo dala bagai bola tampu esa na duru serai ke ndona be baga dalilu ya turai na ya dambe ka usin kelana ke baga madalakina de tuna ke litaram be ka na yada na bunar to seni baga toka kina na yada Jehova se Yesu o kere mena ke baga madalakina kandang Pena lilu ni loto mono na songo loto endalawena na kambani na be songo erenditu na kana ya buni ba bolewa kene tutu ba erando muria merna ga ya chifta kena na gol lilu ni loto mono ni bang madala mandana na mando yabu ni bang bota na bali usar tu na no tu vitalo no na ya bole bo tu zaki tu kina no tu no me kautali stale mai na spirituality ni bonwa sia na nona vikila i vakalo na bonwa ko e bakandang ina tamata me bakale suili subi kenda na koitau ke ni ko menda kilikenda me bakanya na koitau ke tu na noni tobu tu na noni vala tu tela noni vala ni nona vioka ni patike nona kalu e vise mati patike nona ndra patike nona bula sami bulang i bole bobiti sanda kai vi koitau ke tu bayang koitau ke tu na ndele ni abu nanda bakang bauta bakita utonda patike nanda mona nda sa mutu nanda bakang bauta ra kautu mani ngo bulu sa kai balang itu sa bulang itu nelonda ina nanda bono nanda sambilira kana kanji na ko nanda
enda sapa kata data kan sambita kan ikaba tebor na kandi ni bunongo nda sangi zingo ma mesaka ba kalundondo na kaya kau menandona bonoya wa ba bola tanga menandoni bola rabolanga mena temat memang buki se ba tombu izu bondo na bi kandi na politikan ko tungo na kananra yang ronro tungo non dombol na kana dini enda sudu batamai enda sangi indusi tu ni kuni kaba tebor na bono kaba tebor na ito kaba tebor na bi bala embula tu ni ko nan delni bono na lu tu bono ndur tu ni ko na ubalangi takatu ko na kana tuku tu reclaiming our spirituality menda kautelis talam mena consciousness ngona kila kana knowledge non tanga se ko rabaya do katu kineli wena kaukawa syndrome tamai tuku ni ko ba tebor batana mana itu ngana delni bunongo ni bio kana bunongo patikena temat na temat e bio kana patikena kalu batana kalu wa soliana bunongo wana ko itoki na biasa buru-buru to so kan do imbuliana buru-buru na kalu ngai mbite kina nandu indu kau temat e soliana non di bosa soliana kenri rai soliana non ribuki soliana non ritobo soliana non rekilaka wana bunwa soliana batana non rai dani kalu kene balabal non rangarra non kalu ya non e unique na kalu indu ko e buru-buru to so ko yang dua na supreme being yang garaba buru-buru sinrau ni kau mendona kai bulang na bunongo menggeme sanga mentam bulakin na sini sotara na yang opata kenel na kambasukin na structure ni bunobiti na kasirikin na temat na kasirikin na bubali kasirikin na bunwa kasirikin na bulni biokan na kasanga sa hatu ni ko betnya me terrorista ki na yalo watakena mentality ni bulni kau tauki me bagananda ko na kandina ko siamo ko wa asa turao ni berman yang bula aturao kentongi adomai kentone ali no ko na tunga ko tunde tunga metau mundu wana ndel ni bunongo ambuli na kalu ko sulibi kan manon kan man de kilikan kay witi me kili ko ko mudini kili lo malang ken dabi kili lo malang kili witi man batolo malang mo redi ko ki na kila ka kilo malang mo kila no mulo malang na bunongo mo kila no mu kalu na bunongo batano no mu kalu na tutu batanga no mito ni bia bagandang-ndang matanggal ni na bia nda bagandang-ndang tai ko na kalu ko na laurenga ni to ko sin laure tal ndona ka bate ando nga nakai mbito ko bana tamata merin laure kino ko na noni to me tutu bata no mito noni wala me tutu bata no mi wala na noni bagaro me tutu bata kino no mi baro ni bia laure eviti na kaloni ko tamata me redi ko lista le bata kino no mbula nga boito ko ka tamata do bagaro roko total na kalu sinro ndo bagaro roko manakor ole ke kele mata na kalu sinro ndo ndambera baga turang manakor ole tuzaki o lande mata na kalu bata sini noni top na kalu ko tingor na kanan dango tamata enan dirani wonongo ngona kana ba kam basta kana bono biti na lutu bono itu da kitoko ya me reclaim tagilis na knowledge ngwe me roni kan da kili kan da lisu men da kilan non da bono da kilan na biokani ni bonongo bata kina kalu da kuni mbila rekwa bata ko turra on simbero kanda watan dotal na kani tugu ni tokna kana mission ya da buto ko bango me restoring the sovereignty of men into our individual hearts. Lepas sukar le sunam sovereignty kenelom. Bata ni ko na sovereignty kita ni ko ito ke be sukutu ni be sungulut. Ko ele weko. E baka law tagi kina no mbula. E gai tagi kina na no mi wala. E baka ele weki na no mbula no sovereignty be su. Ele we na kausulia. Ele we ni wala ni kawador, ele we ni wala no mbula. Na bono ko be sire kitungo. Me pa sukar ko ele subiko. Me pa sukar le subiko no mo sovereignty. Me li sunga no mo kandi ne ndilo mam o iko mo la ngani birno kam mo kena no mo bonwa. Kena no mitai bona buru-buru. Ina ko le bu lelu ni loto bono tal manas. Ni pa matal mata bana ni pa mbota. Ena no mde song soblot. Na ni pa mbota ni CMFI butengana ni pa mbota rarambangan ni loto ba Kristo. Indo ngana kalu ndangara. Na kalu le bonga choba na kalu le bonga. Ko saranga bakata kile ko no lubano Jesu Kristo o mai sudo bata mata mai bula boli burubura mate toda que tal mena mate lambe daga betamana ela taka ni listal mai virgin birth tu talanga no el tambu ka talame me tiku bata kikenda ka bangam bauta talanga no do bata ni angoni turan song lu tu ba Kristo ken ka uno posani kolo eno burubura keda aya na ya bura ramba saranga ni bangam bauta ena CMFI se taichunga no bangam bauta rambanga ni bangam bauta ba Kristo ya no bosa tino ba kasama na ba kasama bos tino na kandaru au tarawananga nada wana non tu concept of God
e kalu na vanua na kalu, ba let him tunche na sovereignty of man and the sovereignty of God. O they is sovereign we rongo. O they mbimbi we ro. Ngai ka chuko kana yada ni kalu, e sekali bang bota ni ba yada no posa. Ba kai confusing we ba kai bile da gele ni rongo da chino no ba madala. Ba let na ngono koto mai kina na sovereignty of man no ngembita bata kena kalu, o they we rongo mbimbi. Na sovereignty of man kembambale, man becomes his own God. Sana ya dong ana tamata meno na kalu. Sena kavangan tomumpula na ngau na sana no makina na vanua me sakalu. E ana vakasama e vidongo donga kena vakasama ni monotheistic religion kona luto va Kristo. E ngona vakasama ni pantheism. Kena vosa na pantheism ya na ngau no sawakia vatakina na kalu. Wa vakambauta kena kaimbulia na kalu sena vanua me vakamera sama indo vatanga me sakalu. Do tuntu na vanua ngana kalu ngana vanua na kalu. Ndo watu na kena vosa. Wai obia kilaki na se roto vakambauta the sovereignty of God. Ke vakai sovereign na kalu kana kainda vakambauta ni koe kambimbi ndondonga na ndoni bimbuli kwa na origin na source ni kake nga. Kembal na tamatongo koe varorongo bwana kalu. E sanga ni sovereign tamata. E sovereign ngana kalu. Na ngono kauta maiki na vaka sama the sovereignty of man. Na kana vya kauta maiki you are declaring the independence of man from God. Sa yato sana iki ndona vita wase ni kalu kena tamata. Sana yato na tamata meno na kalunga. Kasi mati koe nga kina yabu nga nonombula nga okoya. Ora nandanga sa ilio mekeli. Rangarabi kalutu yando atento na kalu rangarabi. Koe yato tu kina na vika ni kanina vivolvoluti. Ya tiki tu nonombula. Angai kaumai na rarama ni kospeli na itukutu binak. Ona vosa ni kalu. Kembambale na vosa ni kalu koe kaumai koe lako bata meni kena ibola. Na vosa. Na vosa ni kalu. Na vola tambo. Kau orang ada cina roto bom nona bom ada lah roto tu sini bukan bautan bo. Kau bakal menengah bukan ton tagi mantan tu orang roto sini bukan bautan ni bosan ni kelonggo. Roto bukan bautan cuma bosa the sovereignty of God. Roto bukan bautan cuma the sovereignty of man. Ando bakal sama bukan domula. Bakal sama bukan domula beleta. You are invoking the independence of man from God. Kau bukan domula. Nata mate bukan ragu wana kau. Berarti na nono source, nono origin. Ya butikin na bukan bautan bukan Kristo. Ndo bakal sanggara tu mantan mati tu ni kau. Kanonel enangai sulia na kakeno kembali na nonda binaka nonda mbola na kake vitu weekenda elonga mai bwana kalo kakuni kota mai na sovereignty of man bata wambote ni wakasa mungo elago tuma na wakasa mani nonda senga ni taletaka na karada ka nonda colonial masters na no bichigo ni kango kaumai na concept of a foreign god nge kaumai na nonda bono siya ngor non tangasi arabaka lutu na man arabaka lutu na ngarvatu arabaka lutu na batu arabaka lutu na bunikau na thaba na buo ni ngarabi kaluya na bibol voluti na bibol matei aramoko na tamata rambiu na lobo na ngau ne lobo mai kina na tugu binaka na kosipeli ni ngone turango chisu boko no lobo ni boko lutu na iwau ni vikani kini kwango korto vi revive ta korto vantong mbul serangango na concept of God na kalungango kona kalule bwe lo malangi burubura kona na kalu na Israel na kalu ya parama na kalu Isaac na kalu Jacob kona kalu e baka matni volata ke nando na no pasangale baka tek tuna Yahweh en avana na mbata no vosa na Yahweh e la make na avana letters no na Hebrew language en rendre ira na Israel merando vobuta na ayada nikolo because the name was so sacred they can't even mention the name. Alright, sini raw ni vobuta na ayada iyo na ngone sa baka ndewa take na ibu tambo ana ka bato kai chuga na tetragrammaton 4 letters gali baka ndewa take na ayada le la ko make na Jehovah ni sa ala ko na baka ndewa take au na gera ni baka matalakina au bia wase chunga ya erereba kina ngau no koto mai kina baka sama ni sovereignty of man against the sovereignty of God or they be wrong as sovereign and baka sama ni Christian worldview endong as sovereign ngana ko ngango endame der ni bilutaki e nono na lewa na tomate wa wrong wa ni sovereign tomate na walio Menaka lili ni loto pono au ndar kemdo bombota nei voltam Yo mo tagalu o wa madal nga walili ivana na tuna katuno na kantar we iya o tuna to bu o baka samata kana ituku mbimbi zabuti timu bekento ni zabuti go abizo kwa ni na sovereignty of men pate kana sovereignty of God ni sinirao ni mero me zoko tiba to rongo
ken sakela todo ko ati kundira na kalungu na kalungu da kavo ko na tamata saranga mena na image na kandundu nga veri klim tak se veri stote kitingu na tamata mikili kwa nikili kwa ro na tamata na zavo kwa vana na buru ngona kalungu na bota da butigo ni tarata la ora tau mesana ya kina na tamata mena na kalunga baleta na kalungu bulang elamam Ninda na bali ba ambauta na tisu menda na reza ke tiku anda mo suti ko anda ngarabi ko meta klati kuno tisu e direct na tamata vitaman o tamana ke tuno kono na mo se no go vale no lo moni tamata kimbale ndana sinro ni separita tuntu ko o mo ni taltala ni eu bio no go ambauta se na ba ambauta ni lo tu no ni sinro ni ro vita o sira na tamata pata kina kalu ke sa sobran na tamata ke sobran na kalu ya sobran ta na tamata bata na tamata na no ni hukuku na nona lang na nona isiro ngana kalu ni belo re boro embulu tio kwa tama tangarabi ko tipo ino se ni redi kwa o kenda nga mente kilika nda merra ni kenda bagai tobo te kenda na noni tobo merra menga isobran tiki no kwa oron tako sa ni ka okila ko ya bele ve ke no ba kasama ni sovereignty tona torme no ba kasama ni ndo emboso ndo na steward na kalu nona na kakedenga sovereignty of God sa me rosulu ka banduan sa ni choba ko Berubah, kena daba. Kaki dengan Wil kena temata. Sinran sobran temata. Patan temata non nakalo. Sinran sobran temata. Enei coba na temata. Sinran sobran temata. Indi na todo na kaya juga nakalo embula lomanda. Ina mona mai embula lomanda nakalo. Memai baka turang atai kina nakalo sini baka turang atai kina temata. Oleh stali. Kesana coba buru-buru na kaki dengan sini kina. Okoya na owner. Na itau kei ni kaki. Na tamata na steward. The earth is God's by ownership. It is man's by stewardship. Kembambala na steward, he's accountable to the owner. O koe angwa na saumi taro tigo ve koe nona na itau kei ni kakena. Koe na kalule bungo. Koe nona na kakena. Kembala na tamata koe waka roronga buana kalu. E na singa ni rau ni sobra na tamata. Mengai sobra na bata na kalu. Ro ve thongo. Ro contradictor rongo. Na tamata na kalau embula na loma ni tamata me mai rani waka turang ataka na tamata na kalau ya dhuba na tamata e dhuba na tamata wana kalau e submit na tamata wana kalau e senga ni mai waka tula wataka na kalau na tamata e singa rawa e konsep ndo mumbulong konsep rewaki wera no kanda rawa rongo timengo o kenda enda imbuli ni kalau enda mbuli menda udhe na kalau toba batake na kalau ia mendambula juga buru-buru nggak noni bala-bala nakalo kue sama imbula lomanda me dedere nakalo lo birana temata me laurai nakalo aku laurai na temata and the sovereignty of God sa submit na temata you submit to the will of God na waka samango nongo nanu manir to dala tiko nakalo nona nakakita ngoko ngai sovereign o kenda the steward the warongo the earth is God's by ownership and nonda na temata by stewardship and na somi taro chigo na tamata bona kalo ene bingono todo ene bala nonda manin dia taka na buro ko nona na kalo wi o katiki na na dengu nimbula ko tongo bi kan to dengu zake to dengu sombo ko na dengu nimbula solina kalo kya solina kalo era na ko to ko na ngomong nganda terlisuk tang dalan ngutar ya kona iwolo tambo to ka kim to bambutan na iwolo tam iyo to bambutan iwolo tam batani tuku tiku no lomoni bola tamu ko tuku ne tiku na kasara ko be tuku ne tingo o ge lo stala bale mna imuri mata gali iya ndoni to tini bosa da butiko tornato na buna kenda sabaka butura kina na zabo na imbuli wo shibi bana kalu me laure kino ko burubura ngona buna ba mbombula tagi tiku ni ko na tamata e na ruku ni lawa ba kalu and tuku ni lawa ba kalu ko tuni ko bana be songo le tiket go ibiti batani samit ko be to ko na na sovereignty na kalu ko andu ndur men dambe bana lomoni tamata ni sakile ko endu me mbula taka na mbula ngala wana buru-buru to rawa ni ko na tamata sa wilu tu membombula e mbombula tu na ruku ni lawa ba kalu rabuti ko ni totala na bonwa mentano no masar tu ni ko weekend to ni biokan ki kenda na barong chumai na baga zimbi balu baga tamer lewa baga dore buru-buru na lu tu ba Kristo ngoni reloctera na ngoni crusade sa ko ti kuna de chishu buru lele na ivalu todo ka be baga zimbi balu kino papiloni o pesia o kiriki ni toto batanga kana ngona baga zimbi balu tai kina na ivalu ni lutuen dunun dulu runra wona sa bulan baki eraba kaum boko takin dele buru da batanga membita kina na kaya debit
Baca ni nanti cisu mentanga apa kau mau tak bisa setengah bulan kau tematin dari buru-buru. Kapan tapi atalam dan rain dari buru-buru na bukan kuspi. Ya kan. Ya nak kami nanti ya nak kami nanti betul tunik kena history tunik kali bukan din sinron ini ramai kondem tak kena kaya bayar duribi timbel tinya kilau buru-buru. Nabi kaya bayar orang lalu tu bakar Kristo yang mata tunik kau nak dakijes. Dakijes ni memang ada bukan ni ada cisu. Dia nabi nak kau ni kaya. Kita nabi nak kau ni kaya. Kaya bakan do bakam bau tanah bosan kalau. Iyo. Ina bosan kalau gua sini tu biar nonton gas ini. Iyo. Gua akal tama yuran do kalau tu weekend. Memang ibarat tak kila ikina weekend aku nak kalau le bukan dah asing tu ni kilau yuran nonton gas. Okey, santu. Oh, tak sama tak boleh mata kali. Kau nak bosan Kolongo. Kau nak bosan Kolongo. Nak itu nak cakap ni singin tonton. Rumah mata kali. Mentali rongo dah. Bosan ni kalau kau era kilau tu nonton gas. Sini boleh biar mana wini bola. Na bosan ni kalau era kilau tu biar boleh nolong mana nonton dini kau setungan kau weekend. Angkai sudah menjual kau itu ki. Ya sudah betul mana kanga boleh wini bola tamu. Na lolom. Na yalu binaka. Na mama rau. Ndo bibuki. Na bakoro-koroko. Na ibolong gor na ibol ni kau tunggu itu nonton ra. Na kau itu ki, memang tak serah tal ni ko. Waktu kita punya nama orang ke cumai. Na nonton bola, kau nonton bola tu kini ni ko, anggo sini form tak mai sini apa tak mana Christian principles. Na bono principle. Kau yang bola tu kini na kau itu kini ko. Kau kami Christian principle. Erna kan todo kena India. Erna bahkan bau tu na ada Yesus, metode buat na nongi toh, buat kita non rito. Kau pakai Christian principles, na ito pun yalo, kan ito pun imbulan ni binanumi, ni bikawitaki, ni biraisi, ni bakorok-korok, ni kau itu ki. Na kay balang kay buru-buru rabang bauta na Christianity ano doon may totoo pati kaya nandito e sindor ni ko bale na deningo patungan ko na ibola na non ribola nandang kasi na ibola ni kalo bola wana loman ko kila tu ira na sa na lolom na zabungo kan kay sudu mai anda sudu bat sana mai ni to keto yana kami kata na numuti ko balata na ndabi mimbita kati ko na bika wa zuru juga biti ngona ka za kama na tinkawalu tursum kalima na ngona talang warna tu sa kitali tukun lutu ni ko merben du sele suni tebor tu ngana bono na numuti ko abaga zimbi bale buru-buru na lutu ba Kristo a tare buru-buru to ko mai wili kino biti ndon lingar mani bono tamun do mani lingar ndrek abang ta kitala ai biti na fos rabaka mi kini bunga na ko resto ani ko na bono ni be ko na mana sozoko arkuna tikina na be lilu ni be wusu na zorli na bono se tunga na kenda sui o ira na sini be zingo man na ngonsa Asa pantang kami bimbita kina nonton pun ni mutu-mutu, mbeti ni kau tengah main tu nangon sartari mutu-mutu. Ya nabu na menda lesu na menda kilikan. Meron tekilan nonton biokan ni patekilan nonton kalu. Meron mo kilai ko ni ko nonton sovereign being, ambuli ko na kalu mo sovereign mo mata tai ko na buru-buru. Pato ko kepkan tendene dari ko. Ninda reda kalu ko na reda na tamata. Kaya berda na sovereignty of God, di ko para rabi kina melo rabi kina. Ya tungan nga Michael. Ito na kahit sikon na ibola na bosa ni Kalo sa pala ito nga pero nang kasi. Yan ang ripala-pala ni Mpulo nang kasi ilo. Nang pero may nalut. Wandang bula? Wandang bula. Ini lang ko may nararaman ni bosa ni Kalo. Ngay tun siya na bosa ni Saba ka tabo bulitaki na nomo ni bosa. Saan kay raraman may? Saan kay baka raramatay kina baka bukuy kina kuira. Ersasa nga ni buku. Au sangat siya ni Toro rawan na non rato kahit yung rato bakang bautan na bosa ni Kalo. Pertong kaya cikgu ni saci gua tina bosan ni kalau biar nonton kasih lu. Rambola tu ena, Indi na tahu na history kaya cikgu ambil nalu tu bakar itu, na bunuh ala kokin. Indi na tahu. Ibu biar untuk kali tu kan? Indi na tahu tanggung dia sini bagor kaya na history di lu tu bakar itu na biar bunuh kaya na bisa guru. Aku temen narara menonton bunuh, lu tu kina na iwau. Orang nonton kasih rata kau tu ya. Lu tu na iwau ni bikan kini bako na lobo ni bokola. Amai bakar rara mata kan na bosan ni kalau kau na concept of God non rana Israel. Kau enta bakal bauta cuma lu tu bakar Kristo. Na kan enta bakal bauta na kalau ya perama, na kalau ai sakit, na kalau cakap generational God. Na kalau ni bi tambah mata kita nggak tahu kecikin lagi bit. Yang anda mata boko tu kan. Amata boko tu anda sengat tu ni rai na matanda. Ano anda rai na konsep. Oh anda nggak sih liwan dota ni under concept of God. Dota ni. Karena konsep penggo dari penggo korto biye bakang bulung-bulung takali sumur tu. Karena may visong-visong kena konsep of God. Kau sama bakang raramatay kina. Anda sama iti ko sa tukina. Hawo tikina na biye bol-boluti. O tikina na biye kani-kani. Kan bamba lerto sa na biye bakang bulung-bulung takal memewang ka tal na lobo ni bokola. Memo ko tal na tamata. Palate anambula rambula kina non tangasili. Vaka sama bakang tambula. Erna kay warong chingo eron non darba no chingo. Ni rongo de chingo na bakang mata la rulua. Erna kay kilay wino punua. Ene sengan into ne sinda na karon dino ruru. Ento nganti nendo las.
Na sinan ke ndino roro. Ke langsung ayo ndino kwa. Ke ndino kwa. O langsung. Sa langsung kwa ndino yo. Na konsep ngono Kongo. Ko me mulu ko sampai na buana santa sta tu ibiti ni kwa. Tata sere kinga na buban. Tata sere kinga na bi korokoro. Tata sere kinga na bi bonwa. Lamun indo ngana bubal, lamun indo na koro bisa sanga bultu nan duin ni babuli ka sere kinga na bonon kwa. Ya ngono na konsep kora ko tu mana bulan. Ke bakanda ndu sele sta non rombol non tangas. O buru tu so kam butu butu. Ira mandanga ke bala ngara ko tu mana rara mo mutu ni ke mundon kwa. Mutun tala bibiti si ir sen ko tu mana rara. Ira ko tu ngama ndo na bisau. Dona elements of change ira ko mai ira na agents of dona bisau katana kalungo ya zaka bisau bana bita magona na rarama ko dini tungo bana bulni kay toki ken sararama tunga oro ket ambutu mutoto non rito hondo ngone dila vira mai baka malo na bisau ngani civilization tebu me cipita second na rei tisu me cipita tebu me ken civilization ratare buru sange tebu toast man civilization en dua langa na bisa berkau tumai irsin ko tumna raram bati irsin mai bitu nelo ni ko to ke ndoni tobo ke ndoni tobo mai timma kana lutu ba Kristo ibiti e melore tala virna kai india raba kambuto na lutu ba Kristo na kai balangi na kai sena na kai buru na yalo ni ko to ke ndo tan bi buru todo patungo na bio kanyo kwa pate ke na kalu wana ndel ni na bono kembal na kalu na bono na bono gosora kana ba kasa marero ba ko na pende ise mo kai chu na musawa kia bata na kalu na ndoni vimbuli kena kaimbuli sakalo na kaimbuli o madal tang mandilu mengel mo ngo sakalo na kaimbuli sa fi tonga ngo ke ba kaina en to submit ka no to truth claims and a test ni truth claims na ka ba to kaina logical consistency sa feel sarangaki because the statement of faith cannot be all true sa sinro to fi tonga sare sabi tonga sarto ike e tolu na ka endo ya butai na me baka rotai na se test na endo na truth claim ngo endo na world view endo na baka sa mani no mureda no burubura ya butai endo na baka bauta ya na baka bauta ngo ke baka endo ngo na baka bauta no interpretation na turanga tabi tonga kasa wata bubuli ta kwa sa baka muri kwa baka bauta lele busala otingo in a world view todo ko na truth claims endo baka tabuli na tolu na ka a logical consistency na empirical adequacy and experiential relevance. Ni baka tobole ike na non to truth claims e fail ka dike. Baleta nandina nga ngo mai kili. Esa no barong tong manalo no. E no baka sama ni abu ni baka mbotongo. Na kalo na bono. Na bono nga na kalo. No, na kalo is separate from the land. Ona bono. Eseng ni wrong. You cannot equate God the creator with his creation. He is the God of creation. He is not creation is not God. Ana ba kasama ni pantheism ko kai chiko ka vi thonga na ba buli ba bol tambo na monotheism. There's one God and donga na kalu ko e bembuli ka senga ni kalu na kai mbuli rerbaki ko na ya doki na ka boto ka deception ko saranga ko wa be kila chiko yo wa kila chiko yo ba tendo to karto ba boto na boso ni kalu ina boso ni kalu itu kuna tamata e warong bona kalu na bono warong be coba ena to ngai ba warong ento ba tulua na sing ni rani kalu na kalu pata ke na bono ena do ba tangon ko ala ko miki na gon sana sanga mele revive te na kango ena ba ndombu na lesu tale na ngarabi te boro ena lesu tale na ngarabi kalu bu ko na kango ko am ka to mai na boso ni kalu ka mai ba rara mate ke meranda rara makina dalo ko tene mai na bulu butu na bulu tu. Benar betul. Apa masalah tu lagi mana pun wah. Apa pun wah? Iya. Apa pun. Bela ta. Gua nak aku ambil beta kino iran nang kasi. Aku nak sendiri pun tu ni juga mahu tu. Nina list tak nak pun gua nak kerja tiap. Yang betul nak kerja tak apa tu nang kasi lu ke mana kamu? Siang. Nak apa ngarang itu? Nak kalau apa ngarang? Rambulah serangan ni rambulah iran rambulah tu biar nak tumbuh dah liu ni biar tapi mana lu tu. Nak asin ubi tu so akan temat. Asin dona tang mate bagatin bibalu tunga baga bitalia. Kaya banga takana poso na bikani kani sawo tini kwa. Bet na lakan dona koron tapi kana laken. Yen dona na kaya so bana bitikini ngauna. Kasa katala ni proof ta gebiti me baka sarna ka sa mitukun tu bikan tini kwa me bola na yang bulu ra baka tabuli bana me korni buli. Itu ni tu bambu ta na bonua. Na kalau ambuli na buru-buru. Don ambuli na buru-buru. Ambuli na buru-buru soli na buru-buru ngo bana temata. O kwa ndambe tunga na ndambe bakalu. Era wana na butu na katuzo. Ia na katuzo ko nimbuli ngilinga na tonga ko banu tontele ni bono. Ke to be redi kwa, to ringa na bono. Ke to singa redi kwa.
Ni tu be redi kwa tu na reda na bono ngatu guru na tu bono. Batu ambuli ngam barangele ngo. Kemni sambo reda uchi nakalo. Me redi kwa in spirit ya siam. Sinan do redi kwa. Bakal. Na bakasema ko chimoko ya, God is visible in his creation. Me be redi kwa. Mo reda ngam na kai ambuli, beto na reda ngam na ka ke tu nganguri motamu, gosara na kalu bi. Ndoni bina na kai pa matal chino ka. Ana roma wasendu e pa matata ka. Pakarete ko na kalo na creation. Ke pa kamenda na ke tukuna na menda na bisto ngamai na earth na land. Bukan ka sabita no tato ka. Na bono mo barong bi chopa. Ngosar nga na konsep per ko tuman yang bulu-bulu mbete me besu kino buru. Toro mo gali. Rokobia mai kina na bi bono baka Afrika. Rokobia mai kina na bi bono buru-buru. Mbete na bono mesa barong wana keluar sanga mbombulu tu ni ko ni tau kini bono ndina ke buru-buru. Wili talanga kino biti. Enda sama mbombulu tu. Ena rukuni lawango. Mbete ni kenda sini kile kenda. Mana bawa suka list na kau tomatongo, me suka list na nona bono, me romikila na zabe tukuna tiku mena bono buan, berita nona kalu. Na lenga chui ke, na ya punya bukan botongo, ya putai cuma yang dona mabawa. The pain of the impact of colonialism. Kaya putai chui na bukan botongo. Ya putai chui na dona ya lo mabawa. Mabawa chui na ya lo. Baleta na karama na kaba na kai balani. Sama yo kati batekina, lalu tora kau tumai. Ada the pain and the hurt. Na kaget. Orang nak maten tu bapa pertan dia ra kolonis tak lebu nabu nabu. En tu ya. Dom apa madal orang cuma nggak sih. Ada rere baki ke baka yo puta bento na ya bunde bamba uten endal limo boa. Baten indona ka odata. En abu ni kara ka ba. Na ya bunde bamba uten ya puta na loma. Loma na kalu loma na tomata. Na ya bule bundu ndo ngaya. Batu ko ngaya na bunda bule bundu ndo. Esenga chikuni toro round to kind to bamba uten no bosa ni ko. Kau kaya cungai dua anak keluar, tunggai bambu, tunggai semata batan bunuh. Rongo robita lagi bagan dua seranga. Yes, God is visible in His creation. Dia nak tahu kaya, bakat tak kira kau ada invisible God, orang orang itu kau, but creation is not God. Kisah orang bagi seranga. Kalau usah cungai kau itu kan? No. Dia dalam masa. Kaya bapa boleh, kaya bakasa kalunga na creation, no satu seranga na creation, mesa kalu. Sindu itu wana creation. Sini orang kalau. Kian tentang zubuti gua nak kalau ini dah beri kau tentang reda nak creation. Ibarat takil lama nono ibalah kan nono bulu nak kalau, but creation is not God. Creation is different from the Creator. Sini orang tu apa torongku. But the nature and the character of God is visible in His creation, yes. But don't bow down to creation. Bow down to the Creator. Jangan itu bow down to the Creator. No. Saya dah sabi tahu latin kamu. Sindu itu zuba ena kai mbuli ana kalu. Siang. Au tukuni tuga no be reza na kalungo ko sini rezi ko tuga baga yalo rawa. Reza na ka ke nga tungur. Reza na bono biti ke mbali ko be rezi biti o rezi ke na kalu rezi ko. O biti tu na nito. Sindra o menda ke me tukuni ni ko na bugun na concept bula ni menda mai devalista kana kai ni biti. O biti endo na supreme nation. Endo na bono ambuli na kalu ka baga tambuya ka suli wa menone. Suli wa tan kini to na kena ya bunna nambur. Wasi mingi la ko mai mingi mituku ni ka keten gara bibi te ka ba tebo e tunga nan rakani mbula ni bita bangauna apa tebo sen ba tebo na bita bangauna e to sumiki na mbula ana kana bindu ni rakani mbula dur mo buru-buru ba to buru-buru ke da ambula tu mai ba ka nan gara bite boro mai ka sa tunga nan ngono ko ni ku sange me zabu tinga tamata ni obiti gara bite buru ira gara bi kalu tu era mana tu ena kalu ba gara ba ira gara ba to ngai na kalu tu tu era bosa sage me na tamata na ge me buki da ba tombo itu e bunga naka au cindra ni zingo marau na vika e tukuni tugo turanga tal membaleta na nona kombe na vika me na buru tani vamos a que baka wambo tani na kila tala ko na nona formula tekni voltamu mana 325 AD mana Council of Nicaea nangono sange me compel taki na bana guardianship ni Constantine na sange mbasi ke ni voltamu go sa tukuntu mana ka tuntu me ngora cerme walwal dosa kaba da dosa buku ya ne buno ni kalau satu begitu rata mana nona pengi lasu na buni bola esa bola ngana kasu lasu libuna kasa mai lastaki libuna kasa mai mbuli merni bukiza na lewani buru-buru ngona ka lenga tukina na buru-buru ni ko sini ro bagan do ni na zaka na lomo ni kalau buru-buru me ba kai voice dorme le mala ngani na gani tishu na runo ndul nemba sawati and the Christianity never dono baka sama bantong bola ele sini ro biti matangan ko engana ndoko ul ngal manwai Vitalia na kasa ngatu na lutu nungoni ko na sini rawata bang dua. Batangon ni kena sama ni me baba mikela lisu na tamata na formulation tak ni bolong. E kabar rebak sa na formulation tak ni bolong ko ke baka. No bosa ta banga ndo kai ni ndo baka mbata na bosa. E tiko na tugu dina.
Kuerna original scrolls kora kau mai kina kora se boleh mai cipita arki kau mai bambu tini bukan number lah bukan dan bita nota mai kele erong di keba nai bola tambo nandau ni bola tambo ono sang buluka ono nai bola tambo betul so dia ono bola tambo kawar so ga vitor bola tambo po bela le tipo bola ina lo manin dono ndolo le manan raw dono ono dono ndolo nan raw tamba baki e ndo batanga nakar era de ngubi ena ya lo tambo nikol esa bangan keba nai ndoni bola tambo ko ya buta kina na non tava kambau tava Kristo kan tava kambau ta chiki no kenda the Bible is the word of God na ivola tambo na vosa nikolo it's unique in itself awa chikon na lo tu na singile no apa madal ta chiki na kana bola ni vola tambo itu kuna na tal ka tuno ko ni na tamata mai pakai ngatek ngame bola na lo tambo nikolo na lo tambo saranga ko kembal na ivola tambo bola na lo tambo Nakaroni Timothy was a tolo tingin nelo tambo. Utaro. Kaya ka bola ngando nelo tambo mendongan lo tiburu. Beta na yalo nga ko bola mai. Na yalo nga mana saka tai ko buru mendonga. Nanduin ni mana nanduin ngon interpretation. Mo bambot kaya ka bola nelo tambo. Menta taruh lisi. Kaya ka bola nelo tambo ni bola. Na tapono bune batu kino ko buru. Tapono bune batu kino ko viti. Timan bali bisa sang bulu bakan nelo tambo itiko. Kani ko duin edition. Soalnya edisi ni bisa nuka turun ni bola, cara membaku kaulai bina cini kau ni bola ni apokrifa. Wadi ni bola tamudin. Ya ni bola tamud apa bentuk banget kan orang. Nangon dulu tapi mikirin ni lagu sa tapi kalau sarang abis na noni tuku tunga satu kuni makau tunga mai baka meki. Kepala dosi ni banget kan ni bola tamud. Tuga asasnya ni kei lagu kena dona rei baka bisar, betana kakek tulah muri. Esa kena ngonunggo mesa tapi kalau kena bici pan non kanjin. Kembali kemudian tu sini bang bautan na bola tamud the Bible as the word of God. Bala tanyo kilatan kena bolai. Aku ya the bottom line iki. Ni. Libu sana ka toki na do matanga ngono bia tapos nga boleh. Kaya satu kuni tau mani bola tampuna bosong. Tunggu sara wana roka ni bulan ni lutu. Tu ibiti ni kwa. Kaya sa tabu tu tunga mana mari wasi rusum ketulu nona lako mo kiswi. Tu bitu na bali lembo me ndonga na bital no me zerek na bali ndona ka bertani bola. Pati kina lutu. Ibina buno tu bakon tambere kina na kalu. Bitu no chisu. Tiginin dua, maju tu ni dari tiginin dua. Orang mikirnya kok gitu no ko sa ti ko ni dambe Moses. Wirna buni bola kirna profit. Kirna faris kirna buni bola. Saran tambe to kan tambe ni Moses. Kon tambe ni bakon tulawa. Moses na found ni Judaism. Non tambe ni bakon tulawa no na lak mikinu chisu sa ko Moses. Sara bilu ta gitu na lutu bakon chisu wirna buni bola pati kirna faris. Hobi te sangat kirna buni bola kirna faris. Ndatrai ran tambe to kan tambe ni bakon tulawa. Wada bisu ko sunggulut keser na parang tu meni bola. Wirang ko kami bakon matana ta kini bola. Yo sa irang ko san tambe to kan tambe ni Moses ni tambe ni bakon tulawa. Sange tuno chisu wir na tikene apa? Eza be kimdu. Na buni bola kena faris eza be kimdu na san tambe to kan tambe ni Moses. Nindo sa bau ni zola en bimbisa. San drin ni zola tirau. Ka baka tanggar ti kan usu ni domar na tamat. Do sa sini baka bola ta kene do inganggal ni kimdu. Ini sa zakarawa. Do sange zakaba merasa lubin yeli. Mera usi be horo be kimdu. Lubin yeli na lubin bombula. Lubin suffering. Lubin ndrabo, lubin ruka. Taratunan dambul. Ya, betul tunggu. Na indam sarang ni Moses sih. Randam itu kini ko kaya bola mani bola tampu. Nada ba sini raw kina bana lutu ni ko me libre tang tamat me cerek. Me ka ko ni me bawsa ni zolo. Me ba tanggara kina teman. Mergi hosa kina. Mo tonto ko na tikin talira. Ya zabi ki mundo na buni bola kina farisi. So ki mundo na ndambe to ko ndam ni biluta kini do sangala bona wasa. Kalau ko bona bibuno. Mondo le bukizendo me lutu me bakata ki mundo. Ini sarawa. Do sadaka merde lubnieli. Kimo ba ngona agents ni bang bombol taki. Ta cosa mande ke bakel. Ko ka Tu mimi to ka. O ka chi kona. Erero ba ki no ya buta ga ndona ba mbo na maboa. Na ba sama la to mengo. Na context e boso ki no ko e pita la tsranga ke na ka e ba ma la ta chu. Na context ni ngo bola ta makawa na ke na ngona bola kino. Moses menga vanga ta ko ya me sa ba to ba ta ke na lulu ni lotu ni be matolo tu ni ko ra ba bombol takira. Na iba ba ko se lulu. Kembali ndona maboa makina bisong songoluto la ko mikino. Ale andar maboa ya. O sin manda ba dala vida ni songoluto sa la ko mikino kan. Maboa ko ya. Na maboa ya sa express ta kichu ko, sa expose mo ko. Na maboa ya ke ba ko na reda ba ko na ka ko na maboa the hurt of colonialism.
Nabi bakal lo mateng bakar ramita kam na kay balang tama tabulula. The hurt na mabawa ya to may nolong luto. Bunom baka pingara mikin na kena songo luto sa andu leo na mai. Kaya na mabuango sange misanga ko e membuti nendo na yabu. Kena yabu ni bakang bauta ni luto puno chungo. Ke ndo nugo bakana no yabu tai chunga no bakang deo ko. Kena no mo ko. Ia na yabu ni bakang bauta wa Kristo. Sa rono bakang dolo nambaki. Wata na kena lago tumai. Sin ke mbamba ni perfect no luto wa Kristo. Sana. Patenta tamata chunga. Sa rono it's been proven to be true. Been proven, it's been tested over time. Na yabu ngo sampai ni testaki. Ken kerua au men nanu goronga ta buka chunga nanu robitan lo ke tal yatu. Oke sabi tane bola papa ko selen lutu sala ko rumah mai. Ela de mikela vasanggar. Vasanggar ke mamba le sono bono e mobo mai kina nelon. Sana rani membe taka kina lutu. Ko sa tu nangono. Na lutu na yang wi Kristo. Na yang wi Kristo, the body of Christ. A body has different parts. Era taka watu irong. Ena kita na kalome baya. Because God is a God of flavor. God of diversity. Dari tangan na diversity ni kalau ena buru-buru boleh. Esing ni toto bata kita tungan kau. Sing toto bata kita kini boy. And yang with Kristo there is diversity. So there can be unity in diversity. Kalau mikir na bosan ni university. Na bosan ni university and dua na university and in the faculties. But they are diverse but they can be one. Nunggu tu cuma nunggu madal. Baka usaka tu. Ayah buta kena mabuah. Ayah buta kena mabuah. Kau bakar herba ke merano warong cuma menalu di bonua. Era warong cuma meni ko na vitalo nongo. Nindo na kaya ayah buta kena mabuah. Kaya buta kena yaluda. Enang basi kan kama nandina na senga bangan to ni randa tamunak. Nandina ni karto bangan bau tenan to na dering mai. Ke baka amabo mai ke toki. Ayo sabi bangan rita tal chunga nan tenan to na sinin te na turong kan puno chiki na kada bumut. Eno chen to na rendo tal kabu. Sendo tal lebu ni bangan bau to bo. Eliko to mai. Kan ando vitalo no chungo nanda le rara. Benar. Merani matata chugo ver na barong ma baletini rongo ta chugo no bangan matala. Ento na mabo le chugo. Kantanto na mga mabotaki na mabo. Na maboya ke baka yasa ngani baka sini mga mabotaki. En alay teka wuki na endo na yabu ni baka mabota. Maybe zonga ke na kaya bi baka mabotaki nanto na. Iwan mo matagal na bosa na maboa. Magtugo na panto ni sa sarin na mabola ile tio. Berita na puno bingar mekin na bagi tal. Song ko luto tapos sa madoni sa bawo lewen naman. Iwan la kata kamane luto sili. Iyo. Nangono nga ulak me. Uchino wesele. Ulak me fighti nang matengan nunggu bagi fighti uli luto kalbari. O bangara uchini redeki na nakau nganre ba. Nakangan re na pagati ngunu bangan re nu sando re na. Nasa buni bangara jumo. Ubi bangara tu na song ni redeki na nada bakan elu karamata tu nu bangara na kalu. Okay. Ati kalibara sando re na tamatan sara zuru mi alo tambu kesa na nu mas. Di bosa sando tuar wai mu tang ngoni kila nang dolo tu mas ngoni. Saning kisa nga chuko kemni muni ba. Iyo maka cina nu redeki utos. Ngu bangara tu na kau. Au sangkalin dono maka bana New Apostolic Church. Sama-sama lu New Apostolic Church sungai mezuru kina tin kerja dia sabul katul. Sungai bimuta me Londonia, mandongan emba kan komiti ga faiti ka urnemba ka sato. Na bono ngizing ko makina maru nelo ngoni ronga sa balata ni na bingar rabiti dia takina o bagamboto ni bendoni pati kenelo. Ke bakatuno tartala ni tugun dan mabo asin tugun dan mabo. Batna lu tu bingar mekina sanga sarnin dona tamate sun banan donila. Mai bani liu lebih buru-buru setiko mana tin ka walu ono sol kalima. Na chief apostle merda basara nindo nei bata na vese buru ke atek bibi tin tin ka dia ono sam kabit merda man sini ko o ere ke ni tal rabinga rabitungo era zaka RTT sanga sar nindo e panga takan doni lap man non datang na tamata na kam bitungo je ke baka era ni mbula rawa indo ni songo lu to for 52 years ibiti engara bikiri bati tiko bati kitu bal ibiti era bitosa kitu na vese ibiti ke baka survive 52 years. Sino la bakon dor kam na komuni labo, sino na fundraising. Singatal nindo na form of me komunikina ni labo. Sino sum din labo, kema bale urni bakasala tu zo kona va wuli tu zo ko tu biti ni ko. Kema ka sa vai bendua. Do vira. Kema le kertungo wan indus weekend tu e. Au tu no tal torna tu. Malu tu bakaristo tu na body of Christ endua. Au na batala. Patana ya mo sini rabando ni vamos botar iko pakate ko. Ya nakanga ne volta mbo mekele. Au bosa nakanga ne volta. Motor tu se vamos botar ne volta. Kita kan main in reality. Ya no bune pakata lagi, matani sini vamos botar ne volta. Oh boleh. Kita mereka bola ni volta, mau tu testa kata lagi ni volta. Bitu ka main reality.
Matong gitu ni kendo tuku ni awal-awal na tam. Okay, turun man ka bola na tam, bit in reality. Na ya mesin ni tunga namba te katia nga basura nemim. Isin ni tunga na linga mota ne bam. Ni ko robin basura ki toke lagi ko na bi doctrine skitum. Sabu na ngando man Pentecostal mabor na rokaw na kono. Ke sabu na orto na SDA mabor tongo. Mabor to na bang takatungo, mabor na bang takatungo. Isin raw bondo ni ndunga na yang robin katila ki tubo kang. Kemal ke tu testa in reality na kai tuku ni bola na tam. O ko na me fil. Isin raw batin sa erna bi song. Era bi song ke tungo. Era target takatungo na target market na tamata me lakotan nga me na chisu ko ba mboto tiko me le baptista na chisu tar tiko sana ndongo. Betul. Taroli bam turun, betul tak? No chisu sa tiko mea, bola tamun sa bang bauta, ya lo tambu sa bang bauta, mati kena tu sa kita sa bang bauta. Orto cekai taran rotongo, ngor chisu sa. Wak miki. Enak salah, ono pasalah. Bet ni sin rentu kutu main reality, mena testaikin mena dun. Okay, ndo mo tanong kutaro na soli. Itu ngole matanong ultangan ni soli. Na soli bolet sono song lotu sa bonota kana soli ni katini, e bola italtungan ni bola tambu. Na soli may balot. Do bang boto kem do na soli i balot? Na ngonongo siya na ngonilyo. Ngonongo Okay, siya. Na ngonongo endur tu na lutu kono no ni bawuli bir ke nga rasa linggo mutungo ro baro mutu mana besebiti irna sa linggo mutiko. Era sa tostu na bang boto. Suli nga wana mukaw be suli wana ndro. Kau tanga na kaw be suli ni birna kam orang andre vandina. Sa suli man kalu. Sa suli sa wana kalu. Sa la ngani be ni sa bole tana mani venti na kaw kilani sa rono suli. Ola ko ani ko tonga ni le suli ni wana doni mbuni wana ngoro kan sa na kana sa tuturu mana weni mata o kan turu tungur na weni mata na kalu. Keba kai ba ko bom moinge ba bini bina kataki ko ba bini bina tungur na kalu. Na ibola tambu tuntal tum na mana was wa mbale was tini ka bitu giving unto God is giving unto the poor. Yana bunu tun chuki nda bi rezo tuna kalu ndo renga ki. Na ba lu tu wono ngono ko no ba buli. Na sulka. To wala ko ngaber ngam don sulbira. Batta matto zoko. Tal wakatawa siwadinga tamoto zoko ni ko sa ti ko na tonda ko ni bere. Senindo e mbulo ti ko la mo ni bere. Mekana fritiko. Se mekana man rombuno na ti ko na tonda ko ni bere. Tamoto kete me mbuno ta kana mbulo. To chisu ataka. Kapenta, Paula, tent maker, Peter is a fisherman. Todo ko bandur na bingara bitungur ram buno ta kana rombulo. Ti ko tonton tamoto kete ti ko tonda ko ni bere. Kito bang boto na suli. Ya sak no suli na lotu. Me zamani ko nandur tini movement ko si meraban dun ni lab me kumuna. E tostunga from nothing. Suli nga ba nan robo sa suli wana kalu. Tango bina ka tomo suli ka to ani bi ko klatu wa san munto bali. E sa ta ka tuan ko. Lotu ko no ni ba buli ni ko to lagan to ko to na ka to bi suli wana kalu to lagan bana bali. To li suli. Wa bibi kem ni tartal manas. Nomoni song lotu kena nomoni rai. Wandor tamata di kalu na suli. Na bottom line ngane vitala nongo nirto sa sini wambo tono wa bola tapu di masuk. Ta kwa sana bottom line. Vera non dar waronja. Sana sengan hindo na kai tu ni ke wa do na soli rto sa tunjing. Na bola tambo e tunde nang ka ke den to ke ne chuna kai non enda bito wa tik tik non na kolo honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your increase. No was mal bala was etule. Kan mambala na ulo non de yawe non na kolo. Na ko mikino ba kasa mani ketini. To na vital non balau. Matay ni tamata sul ketino e param. Na pati was etin ka pa. Sul ketini bebe, sul ketini be meleksetik. O de meleksetik ke bang matalti ko Poland na piru was evit. Sa kana tamana, sa kana tinana, sa kana teke bu, sa kana na daba. O de yaw chisunga. Betele King of Righteousness, Prince of Peace. And ayabu ni volta bumakaw sinira nindu e tu e priest na doba tangaw na. You either hold the office of the priest or the office of the king. You can't hold both. Chisunga no. He's the King of Righteousness, he's the Prince of Peace. Kan bana daba ko te chumo chisu. Naman rai ganoin. Ataba ko te na pram na lesume na ibal, na spoils of war. Gasuli na katin. Na katin sara ko na tayo ko na kain non na kulon da bito batiti. Sa ndo kaya. Sa na katin na ngon sa sawo te na ngon ibuno. Sa boy ba nan raw na mbaki me adon na ibuno. Mangay bola na ibuno sa sul katin o pram. It precedes the law. Precedes the law. Ana kain non na kulon. Aun do abata na sul ver na raw raw. Totoko ba ndo ya. Anon dai tabi. Sendo soli nga birendua. But na soli kai tigi nonombulo na kulon. God is a giver because he's a lover. And I bola tambo kabango saloloma na kulon. He does not have love. He is love. Kembali betul na kembali na kalu na lutu. Ko soli tigo bono ni lava. Sayang. Rogo. Soli na lutu me bangata na dada ni kalu.
Enaka. Norba kasama norba kambau na kawan Israel lecin karwa. Wana liba ya sang norba tuwa ngele. Norba tuwa tanga no balisor. Ngai baroni kalau ne ketini nonra na ve na tin kan tuwa talen na ebusa. Merakau tamai na balisor ngwar na game baka bota kina. Wana liba. Wana vengra vinolut. Ena enak non takau tane ketini ngena lololo. Na bono baka di mikin. Au kai chigo wekeli. Chigo ento no mo na sinira ni baka den tin ta na torong. Abu tagi chigo kina na kake dungu. Matagal. En rao ni umbia vango. Na kake de tukuna chimengo abu tagi chigo ento no mo ento don me baka mo tai kesi ni baka mo tai no mo bongo. En an beitaki na colonial masters en an beitaki na songo lotu viti ni koni sabi baka ndro taki. Sareda abu tagi chigo me ento no mo bo. En rao ni ka ko ni sang. Iya na tukuna chigo mai nandina ena tukuni ko ngam. Na autar matagali kin bali na kabe tuni tunguna turang tahu. Na kalu na lutu. Ewa tukuni tigeli ne bereta na kalu bereta na panwa. Sa tukuni tuni ko kwa. Ne bereta na kalu na kaw sule wana kalu la sule wana lutu. Sa sini kalu na lutu. Soli na soli kina lolo. Na lutu na kalu. Kwa gurna na kamu madal bandon kin. Iya na lutu na kalu. Iko sabe tuni tuni kaw tuni liu ne bereta na kalu bereta na lo bereta na panwa. Iko sabe tuni wen kwa. Ne bereta na kalu wasana reta na lutu matana ka kwa me soli wana kalu. Eu tugun me soli wana tamata. Eu tugun me soli wana lutu na kanona. La wiki angale vanga takita le wana tamata. Kena kau itu kuno bo. Sekarang contoh mulai suli mendo me middleman taki ko wan tamata. Tamata nga kina tamata kuni middleman tigla mgono lutu ngongo naka ko ba dali viti. Kaya na mabo ko ka chiko. Kaya na mabo saranga ukai chiko ya ko ba siri. Na duruma ni kan dongo kan ta mendo middleman ta tingo bikan. Kan na middleman ne alo tinga. Ko nga go na no de shemo kan do bona kalu na lonta bikan. Niko. Na tarole me kan ton betarom. Odin ba ke libo itu viti. Wira kada na liwi ne baron cuma ni ko na tala nga ni besong lutu itu kan bagai bitin dona kam ni liwi sangan ni bota ngel men ko sangan ni bota bonu mer ni mai tour na ka sul men na kalu mer non don wana liwi non rana isiri limba tira sangan sara non bota bonu wira na rakana nga bani tamba ni sor ni randung garap ni tamba ni sor ken to bitin sindron do bando me kilim ta kan tur mani bota tambu rin bitin reality keba ka sa sangan ni bota bonu kan mani tamba ni sor Kaya guys, tikon numi boto bonwa, like kana talanga manang bulan nendo. Sinra bondo ni dana kau tumani bola tamugo, mena main dun weekend betul nondandra. Isinindra, nondra Hebrews. Sarang anak bottom line. Orto sini bang botan bola tamu ni bosenko. Nondra nondra kewiti. Kambal orto sangan orto bola tamu. Sangan ibit libai, sendon libai ibit mata kai. Sangan orto bola tamu. Senda sabi libai tigo bayal. Sangan orto bola tamu. Orto gue kaini nondra to kolong na bosa. Ina bosa ngane bola tamu. Gero baka punya sini bang botan bola tampo, sangan num do bang botan bola tampo. Na bosa ngane bola tampo. Ko cungang go bosa. Goro po nom lain. Ko tar cuko ma oh. Ko na taru cuko, me bola tampo bola mai na libo yerkan ni tampo ni sore. Ni satu toribiti. O sinda ka mesana kar mane tampo ni sore ni sino libai. O ira na vinga rabi bolo tor na tala sini raba to ka na libai. Na kawan na libai na kena baka sa na bola na ipru. Berarti ni sampai buki ni bola. Oke, dono na ni pang madal lailu ni pang madal trati ko ni tukun nandi na na sere kikina na tamata may nanon la pakam bombula te gitu. Nam bombula la bang. Nam bombula matagali. Upa pinipina wali po na nan tobitan mo tinu ko. Pa pinipina ka pa na turanga ubu na nan tampi tinu ko tumbo may biwa siya patu. Abi na tanong may suriti. Nam bombula li, bombula tukin na tamata ni ko na spiritual siya na mental slavery. Kenda pa bombula tagi tinu ko na tumon. Ebe sukitu ni alonta. Ebe sukitu mabanandona kaya bulan yan ako na konsep ni kalu, na konsep ni religion, na konsep ni bakang bauta, na konsep kita bakang go, bakang bombulo takatuna tamata ni ko para nonton. Na ilakulang go me liberate, me serak na tamat, me come out of spiritual slavery, come out of spiritual bondage. Malakotan mo ibanambula besuki kambula leway. Mana ni besungo tu kau tu mana kalungai ko bakang buting ko kau tu mana nambuwal. Lenggarabi ko ngakina. Lenggarabi ko ngakina lakan bir na kamu zakaba bir na kaum don mo zakaba. Bati no kwa tukunu to kwa. La be shirik ngo menda shirik na tamata ke bakanta kilaba bana sarani bolongo. Naka tukunu to matanga obu ni abu tai kinu lutu ba Kristo. Dai bola mandanga go tukunu to mana zakaba zakaba steni ke bitu ne rosu mukapa. Ni kalau gambuli na loma lain kena guru.
sa turang ako mi lo malangi ke bura sa sign ndo tiko na bal ni so sa tare ni linga e sa tala ni ngarabi malaling ni tamata ni ko na tamata sa tuko no ko ni sini tiko kina enda la ko chinga kina ngongo na bombola ko tunga la mamu tunga mi bali na len sa maria mandanga tu ni bo tisu na to mena ngona le ndo sini me lo tu kina vitamanda na ulo ni bunongo ndo na sa tan lo na bali ni soronguri na ngona kamba ka sana na ngona lo tu ba kristo ibiti misala serengir na tamata merengara ngana kalu manan rowan mesa kun ridi bana bal nisor merindina ne volta tambor tukun tukun non ya wota kina na foundation stone ni christianity ke tukun chisu ko barra bikina lutu pa kristo elewa dona ngono sana ngia tamai timdu sana warni mai lutu bi wana uluni bunongoi se bana bal nisor sana lutu ba yalo ena sindro ni connect ki bagondo mangal na lutu ba yalo patikina lutu ba bal nisor ngora bunon durti kina lutu buno mesera kana tamata mai na bagam bauta kedeng ko tikule sungelo mamu nang mata bale kila iko kila no mono kila no mitabi la ko ni garabir na kam ke ko ti chisu mai ko ti ko la mani balutu mai la mani balutu ko ti ko bal ko ti chopa mai batike chisu au ko ti na boso mai o ba masal tabi tal talatu na chisu ke ne chopa o ba mbota ko e ba to kana lutu no ko na bosa e sin ba zala zala te kirna tamata e sin ba mbombo la takana tamata e sa tal ngan re non re na tamata me sulu wa matu ko sa tu kun tu ngabo no ni bola wel dis mai sa ba yo rot Kimbala na bosa sini ada no cho. Tuntungu ma na kalau ko choba ke chisu ko ba mbo na concept of god wa mbo to e wa zan bi na bosa. Ke ada no choba ke mdo e wa to ko na bosa. Na no ngure di ko ya. Ne ko sindra ni ba zolo zolo tanga tamata. Sindra ni ba bombo la tanga tamata. En sindra tal ngan re bona yeu ni tamata me sulwa. Ni sa ni rotu ni. Sabutu ni. Tuntu ko na yeu sanungu ni well this man. Sambu sulang ako weekend to menentu. Ni ko na lo tur sa klim tatal tu mai sulim mai bicho na kanon. Kamu ta sulim ni biko. O tangi tun mo ko ke sulim ngor wi o sulim birango. Ka ngo zaka birango ra zaka wi o ke sulim birango ngum nam ketin ngor zaka wi. Ke sulim birango no mi sulim ngor zaka wi. Ke sulim birango no mo ngau na ngor zaka wi. Sin ro wastali. Ka ngo sa sulim birango. O sa sulim wi. Kentunga tungi me vindi vinda tungo bet merna survival. Se meroti merna mbula, se meroni tostukina. Non dalangi wana mbula batamata kene kene bakatula wata kene bisirik kena ngono na movement go e movement me serak na tamata kuch ko le ngam ko chabo mai kuch chabo mai mani bobal kuch ti sumai kuch kal mani bobal ondo ba mazal ta mani buno kedo buno mikin buno kedo sureti kina sandala ko mani balutu ngona kedo ni lotu madriu marika luke chonya ne buno la ko tipo na samboli lotu ibale mendam bota mata na lubana sembit salvirto na madriu marika luke chonya Otu ni berku sarauta. Ndambel mani bale babuli tanga bir nalu mongo ni bala ni bunongo. Sandam bitu karena tamata ngasi ba bombo ngai ker motor andor ka. Patungor ni bala ni top bakalu. Kyo bunu tagi cicu gitu kyo bir nango ni na kambasu ngana buno biti. Babuli bir na top. Patungor na kai bitu na kalau wana bunongo ingri wana denengo. Kongur me bala filu sumai. Ener nengi bakon do bata kibiti. Kenda ndambe tu wana mentality bakolotu. Kenda na bi waktu. Sinra bandu ni rusya marap. Endo e bakam botongo, kendo e bakam botongo. Mendana numa mendana main dombo raw. Neba. Benaka bekum ro turang erwa. Total na au wilgisu dona nomuni post. Ora tu na nomuni kai ni bakai sangan ni bakalo ni baro ni sokolo ko sada ka tu no ko pangata kina ya ni batangi na kaile na lomani balotu na praise na ka ko sada ka tu galo ro bi balotu. Sangan ni bakalo ni bang matal mata eu ke babo au ke baka ndo no ne bolo tambar ni rotombo lanti kina ne pustol siambo ke kino chisu sendo na bono ambo meke kino chisu ke baka tapi muri na weni ave chisu e moto sarava na iba buli ndo ba buli baka bo chisu ko ya sala bato buli to akira na tamata ndambe bato buli to akira na tamata siabo ni mundo na ngone ne bolo tam mordi chisu nyambo kaila vitamana semombo redi kwa ni baka sau tu vitamana sembo boleh ni ameke tu vitamana siapa ka sau sutaka nona ngara vitamana ni kwa ke baka kenta sini rabondo no tuza ki mate tamamu mai bale bani to tuntu weekend ni kwa na bonongo na kalau na ka beauty na bonongo mekile ki no kwa ke baka sini no nduri mate tatali sini no kailo tu imatan sini no baka sau tu imatan dan kena nama baka meram mendeli saka bwana kalau ni bekalo ni ko sini ndo meke tu mate tamana se mate no tatali
enanggarai pun mo mantanga na kau tun guru mataga dua bola tipo sini bakalu sini bakalu ra umbala ta ndonga na pun bola tamba avaka kena na kaila nanggarai pelinga ra kaila tiko na tamata ra boka so tiko na tamata bete sini ni tak bona kalu na kalungo bina kato ko mengarai ko ne ala ra musu-musa na lo mambimbi bore bai bala sarang na kena ngarai na baka turang bolni kau toki na kato mat ndo bokal korok o bar korok me vale o sale bibele bitu balut untuk untambe ramai vale tu bokal nomundi lamani balut o sakai latiko endun me kapana yango ana kau tuni tugelju na vedala tini mbula baka yango wate kena spiritual terrorism ma medaka bi ko na mbula baka yango ya sarusini sotara tunggu bitini ko warme soa non dei to undi na ba kau tamata wate kena non dei bala ni garabi kilo kenda ninda biang garabu non kalu mentang garabi ko ngana kini bala ni namo bono kini bala ya zuru tunggu na kenra ni santa ma indu na bala ndam bulu taga sanango ga indu sanango ndo na bulum boro bulu libu na takaba tigalamo enda last time kenda tima da last time bitiko enda na india ni rusa enda na india ni bulan ruka dal di bonongo ni sini garabu na kalu enda kini bala ndal mengarabi ko no ka tal manasa sabinaka ni bang madala sa bang madala ken no ya kantar lindona ikobu bakalo takanti na bakalo so nangauna enda sa mai vim bata ka chiko na ikobu santa kai vien resula ata ka na ikobu ni bakalo eseni kanti na ikobu akandi na bakalo to bole na bakalo ngai kila na kan wina kan bakalo seni to bole na ikobu seni ndu akania na bosa chiko na turang na bakando rungo na bakasa mani soklo non kayo tisu ayalo na keluar salu tu ayalo ka vakintina na to kani na sokolo esa ni kani ndonga na bonor sokolo kin na kani no mumbula na visinga to na ngarabi kolo indu itu na wale ngarabi kolo na form of worship kwa bosi no kwa na baka so ili ka boli same no kam na lenga tingo banda tingo or to si bambo to botap ili ka boli same baka so na timbereli Echo na polisame. Biti ni bakatangi o tevita. Echo na polisame. Echo na bakatangi. Angkau tevita ko sini mek lemani balisor ko mek mitu. No balisor di sakau saranga ke no balisor sen no bal na kalu. Saya tahu. Ndon. Iyo ko. Na pali kalongo. Ko kay juga na bolota bude tibereli na bitu di bakatangi. Na bakasau-sau. Na form of worship enda sa mi bimba ta chungu. Na kandi na the spirit of worship. Around yung garabi kalo baka nomundi. Be still and know that I'm God. Ethalam beko ko ibang garabi kalo baka nomundi. Senga. Ethalam ko ibang garabi kalo baka so senga. Ento vitang no tachi no ko ni baka lolo. Senga ethalam gori. Na iko. Na kandi na baka lolo ko the spirit of worship. Na garabi kalo tanga na wakang ko seni kan yalonga. Na yalo na lomanda. Body, spirit and soul. Okay na ito kin tatong tamamaro. Anta no meke. Nanti na meke wesi, na meke wow, na meke malolo. Ada sini randa meke tak kina kalau nonde bala. Na DNA uni kacu. Na DNA ya, na meke. Ini tersalah memang mai sokolo, memang karep kalau. Sare, eranyo mai meke tak kena kalau because that's your DNA. Enta ke vital na tak. Nama wo kayu chung. Kau nama wo kayu chungo. Kau bagai sini bukan mabotaki, ena sengenera. Satu Roma kin. To me vital no tak the form of worship. Ora na canto lo tu seler era garabi kolo. Wa no mundi. Is that wrong? No. Pentiko garabi kolo wa so langa sere kaila. Is that wrong? That's the form of worship. So na ngon darani vimba ta na form of worship. Ndake dala ta na canto the spirit of worship. The spirit of worship. Kona kambimbi. Ano bono kero ndu dikina aro le vama dal mekelo bono no bosa no batana soko lo to bombo ta sa senga beka ngauna na huna na kaito ki na no ito bo maro na kanga ungar na panding dinta kini kanga ungar ba kini no ngito ki ungar bi tamang ko na kini bala nga na ungar ba kini no kulo ke senga e usa dala tipo no ngito bibiti na ilung sa kai biti ko namde bala ta na meke yun na sini meke na lo mani balutu wala wen sibra ta banga ta non da DNA ya non da men karabo na kulo ke ba ini tan karabo kulo no unga na londa ena banga raita ka main ngomu nang karabo kulo seni kan yalonga na yango ena banga raita ka main na kasa unga kina na ngomu Pino boleh besar, pino boleh bu toto ko chukane bang madala bikam ro na turang erua. Ndona posa
mai liusare nanu mamersa via visauta kaivici na vosa kona kalungata kina kalubinak ravano muni nanu magia na pakasama ni bosa yung muna tundun ka nanu kundu sini talita ko irna tamata rasa via da buti ko na kalumana na sabi mita mi visauta kina na kalungata asa bosa makautunga mai nandu kono asa turau tunga mai bana nandu kono na bosa kona kalungata na bosa ni ba kalungata ki mana tamata kento ni kuotu sami bimbita kana bosa na kalungata me saba ka tebo dai siya keba ka tu bia ni ko sami bimbita na tamata me interpretek sara bi bolotam Allah betul limbit kan bi bolotam ngo bi pitung bitan di bolotam sami tu kunti mata nangata na kalu da saba kalu ta ka nangata nana ba ka sama ya nana ba bandia wa ni bolotam mantanga se katimo se mantanga katirna isiril lam ni lekutuna ngat tuntala kalu bi mo se sa ka patan nangata ngata para saban dure tal ngat tapi sin tuni kino na kalobe mo se taya zaga pikir dona ulni lami se dona ulni me mera re na tama tara re dona ulni lami gura rambul tun tal ko zaga tal dona ngata bitu ke zak guri wer ke tara lo ka tum duru mir tun nganga era re zanga ngata gura rambul sabu kan tu sama be brenta kin tu sama be kontem ta kin dona manu manu melite bor metana bosa ni bono kemon balani indo batu chunga na bosa na kalungata na kalungata me kalungata chunga kemani tal Eu sang soni reda nandu intu ini bosa ya. Balete ndona pakandeo pakaparita chungo Nanu michumbaga ni tangkara pachuna kalungata. A snake god. Iya. Takili reda talma na kalungata lako mena bosa na blessing. Ya, be blessed. Mo kalungata lako pakandeo tek. Ena tuam na meta kandona kira pakandindike. Awam bote ke pakai napaka durban dona kena pakai dinti ke sale ya butagi me pakai tapa na posa en do tan kena pakai nanuma na bango nangata sharp the sharpness of God era dentro kena pakai teo is a sharp God era dentro kena pakai teo ya we yang manda au sanga sarangan dikila me ki ya levu me pakai tapa na posa ya na kalungata ko le pakai teo tek me ki na posa na kalung na blessing the blessing. Merobio kan bota na kalungata bota ken blessings na rombe kan ni boso to blessing sa boso ngapa baleng no kento kalungata sa kalungata nga iya ninta da bota chuko na boso ya na nonda bakasa ma kai chuko na sautu na blessing so na ngona no boso era ni bachu e ndo tani chuko na ken imbale na ngona nda do botika ko kai chuko na bina me da ndo na ken bakan dintike memang salah sarmanta ya abu mai bata pun apa saya rawan tina ni abu mai nantona baka sama ba do tani beka ya nangoni kuasa lem saka na kelumana kelubinak sabe na boleh sar sambal optikon to vital no vikam ro turang wit ni berne ta pana vital no na sigile ni kun total na kan di bepara ita ka turang matakal mata de wabi ni menang boleh wabi ni menang boleh sar abi rona ubu ni ren tempo minta bitu ni ko merani ren sar cung mana wekan erna borong wata tiko erona bakasa mundo indoi ngo erona lako ndo lako tunon lako ndo sa lista lani kini lako makau erona rongo ro seni na to ni lako benak seningan rebitu ken ndo lako ndo na village seningan rebitu ken ndo lako ndo na bizundur ngan rebitu ngan ndo lako ni bi bakara ramotaki meroni bakon ndo wataki nelon ndo mentakila na kambin bindundo ni sa sanga kele kola katungo na awakening go me ba kele kona tamata din dalo tutu ndale waiting mo nalaman so so ngolo tun ndrak ni kan yabu ni be foundation ni be kan ta pambot yana bottom line ni kato zo bondongo ngandre bitu go biti ke buru ni ko tamata me sandam bele stel me yabu ni lolo men ta bakanda bir ko ikya men ta bakanda bir ko ikya ndana sukule so na ndai to men ta listar men ta likai biti bagayam men ta kai biti la bagayalo yana bunu ndam bitu ke ni lolo ngoni ko bungo na bika na bukan na movement ngo na kay tos ngoni ko o ko sininge mi ato tu badal ka sa tu ndani lawan tamata ko si tu kuni kata gitu mena local prophecies na nandra prophecy na tubunda mena wingo na sauti sa tu kuni kata gira tu mikina eno mai mbasi kata lendo na biso wana ndo na ndala ningaw mena sangi lambali buni bisa wana ngai liwa bibiti mai me bagale suile stal mai sa taro buni la ni bono mena musu ni takai gorni na kini kalo mena la bingai bitu na bele we mena baka sapa kita mena bono merni butu na kandi na ndo na kandi netiko melokilai niko muna tini yang anu ko madal matangali ni tunda biti ko to sa merda butu ko ndo ndele ni mutu rara ni ngam to sa mi bital no to tiyo ba ni bina kan ni besurite meran nimbo sandon ro wal sum kali man lotu ando tigo biti
ndo nandina ambutura kera mai mbutura kan yang bula baka toka bang dan kabaka tebor di pantapora ndo na batu kona batu shama kina na yalo na ndra na uto na mona bate kini tobo ni kaito ki sama mbutura ki bang tu panedi umbi bang ndo ya kana bi matangali umbi ke de umbi rekin don rawal som kilem to zone mbake tor na ndabo na bikara gitu sange tebu kono sala matale sumingo la matale mai esini ndo na tikini bana nanu baka mata endo ni na kintina bakalu damai butu kutungo na wutu tini ndo na ndele ningum na zabuti muko ndo ngar kani baritek mon dala bango tana rotal nga tini ka zero sanga bulu sala ngati tumai baka buzu tamangule bu mbaka zero sanga bulu tan ko samba kitini ka wono sara baka bulu di tumer ndo mekita katu manani tumbara bi zabuti bango ndo na gangana rambo siti ko me london rambo sena bali kimchochi wosa za ko zirna ka umuli au bola ka utaliboni meto tolota ki ndo songa na mbongi enanga izizi mena tuini koloni ko borrenge na kene wototi satu kuni tu mene re borrenge ni sembera mo tani kuni taki sata buti kuni azar ne ko na mai tuza kan don delinga una na kene wototi ni ko sa sangai baka bisa me baka mulu mutaki sangai baka bisa me baka taburi sangai baka bisa me sangati era ko borbor kinraw batangori mo na kala usar na boso tu mena delni bonongo na language of god ibiti sana ucho borrenge ngo de sana tal tiku mendo ko borrenge nana nduri tungo borrenge sini kawai takotoko na political party skedar tu ibiti se sendo tan appraising nana tungu roko tu bati kona kau tungu tu mana kana bosa ni bondi via una lawe bunga e bondi talanga wana ndaka ikete ni bunona bom kete ni bunona bosa muri kete ni bunona kau kete ni bunona te boro kete ni bunona ena bondi to ko tiku patoko wara ko tiku ndona ngona nangono ko tiku mena ndaku ngai muri ko ro vio kani bati ko tiku ndona kana rongo nei kawani ngona ni uretaro ko tiku ndo ko boreng e sa tuku ni to na bosa ni ala na mai velu tai ki ndona turang na tuni sautu au bagadana ena ke kauto mai na ngona binaka ena mai kai menda relation mata menda relation ela kola makao sai ratu ne mateniala na mateni kili tu ina lingana elu mutu ko tu turang ndo tale situ cetos mek mai muri e uzar mga tuang ndo an kan ngonsal o ban rati bitu me relation man no nombul me redo no bono kuni mbombula sautu no ngoni mbombula ngoni besiriki sari mbombula mbala ko itoki sakena ngona ko itoke me andra manda mai sare roti ko manda nambule lewai roti ko manda ko itoke warmo to meni ko nambule besuki mo boy zolo tagi tu endona kan itungana no mita be bulisi ko nakulu mo garab ngana no mata bubale garab yerna kam ken do tala mai takos tikilo mo ko manda no mbulo mo klangure kabo beko sawuti no ngone biti sana sinro manda na ba meni ko za kitiko ke ba se ko tunga mai be ko no mbulo o ko manda tudiko o ko mi niti ko ninda na kila ningo endona ndele ninga unatali esala ko duru muti kuna nanda bono sama ya tu ni ko kani ban din din sa duru tu go turang prime minister ke sanga ba bizna sondel pan ka borbor patu kana duru tu me woti me kaon ni turang me na velu ta gibiti ni baru tu dan kani kabitu no na kalu ya na ngona ni bono me na butu ko me kina na kalu ngon ndel ni bono me tu za kina na maten tungo na maten tu ni kalu na za kina na lomana me na kana la na loma e kana ya ngoni mbulo na bono patu kina manda ito tal manasa dutan kan ni bebareta kami sama itini kina na vital nonggo na ngonong Choni walu tul sulorwa nindo sakila na kandina nangai seri kemdo na daba nandina Choni tinga vitu ka bango chisu sanctify them by the truth thy word is truth na posanga ni kalongo nandina kongo bebe bwana numikine vitira ramba ka kunda bamba utana posani tomata sena prophesy pa tomata na posanga ni kalo bamba lana bunongo sera kana bunongo na kalau talanga na yadonga na loma na bunongo ena singa ni yadona loma ni dona tomata se loma ni dona movement se loma mandanga ni dona matalutu ena yadonga ibiti na loma ni kalo naka ena ndina nga na bisireki ini sa sireki ke mundo no vena Choni walu tol so bona dona nga sireki waka indina na bisireki ta o kai chingo na bisireki ta kabando donga na kalo sini bisireki ta kabando bonwa na bisireki nga ta kabanga na kalo patana kalo nga ko la ko mai men dauni bisireki meran sireki ke anda mentanga lala mentang karabi koya baka yalo ka baka indina na vitalo noa karo vitalo chigi ngo erua na worldview satungo na kangu ngo aya butenga mai na worldview ni lotu wa Kristo sanduota ni non worldview sanduota ni non truth claim ayo mekeli ni kwa I'm here to defend this word au chigi ke no maroro ya no bosombula ni kalo bang bota this is the word of God the Bible chigi ndo na matar ni bisu tak ana takale lo malangi ke burbura nongo bosa ana sem ni takale na yavungo eseng ni bambo tana bosongo endina ngani roto wakalo ena bosa e vidalati kwa ya e vidalati na truth statement
it's not logically consistent, it is not empirically adequate, it has no experiential relevance. It has to be tested, to be proven. Nakakede na yao kwa malati na Congo. Ina Congo kaya na bosongo sa visiriki. Sabi ba sirik sarang na bibo kang bombulata ki kwa kachoka. Na bibo kang bombulata ki ni babalta. Kwa ngana ya bungo me yabuta kinoviti, me yabuta kinambula, yabuta kinabubale, yabuta kinanalotu, yabuta kinamatintu. Na bosanga di kalo puto kwa ngango na visiriki. Pata na bosanga di kalo na kalo lebungo choba na kalo lebunga kwa na kalo abang pula barara matakan puno. Alangan puno obe me pata barkin witalo. Sabi na sarvalip, utor nongolongo, wikam roda turang erua, meona tabuta na bosa ni bawa binak. Sabi bawa binak na naman ipaliwala na VTFM, na naman ro wakaiyo, hindi na nga niya lagalek sarang na besuri ci wikam daw, na naman ro ngolamay ni tu na naman ro oso-oso, ro beauty tuyani, mon ro may vipakararamat ki wikam mami, and hindi na erua, and may ronga tsaka na ngonongo, sa baka pwede maliwales. Kaya kaya naman itu talento orang na, and a vesurete na naman maliwales sa ubang bota, niyan raw na sangan niya na baka basikin, raw na baka iyo, may tumanitala na puno to salda po to kaya na nangono ko. Pinakasarap ko alam, raw kalungat yung kalungat na bubale, kalungat na isong erua, raw mata sumay. Sama na. Nawali. Pinawali sa raturang kira marama sa po Pilipinas naman ipaliwalis na VTFM and na monitor na maningaw na moni Sarawat kumay na pakarin pamalamala and nangaw nung gawa na pito kunin na PIENGO Pacific Island Association of Non-Governmental Organization metaba na nang pakarin pamalamala kataraba ni Sate Motemanda.